ina tu ni election ni takina abunga kombo pen Michelle pen zali to kap khadingi cha la menu mo to pen news te gen ngiat hina Israel te song tu lai tak kigin si taka kigingo ina atwa a news pen imunoble tem khat ong suak sak ningina ina to news pen in the Yesiva World News achit namo hipen resource in the yesivaworld.com ina hipen Israel te tulay tak Israel tag Israel gal via update aman lang pen news hina hi news to pen hi pana ong so kina tem khat ong ngen sak ni na in to panina tuni tabang pen mau piang thei khatile Iran lampang ina dim takina wing nom pian mo to wing nom nau pen itaka hong lak ni nge news ina zani November ni li nai sagila som nga polina aswa sa ku news katina to pen hong lak ni nge mo leitungin pen lungi mo ve mo hi American day kitel na pen leitungin or mo tham to jena Iran bang pen na boy khop be da ni vo lom te nong America te ato na pian jong khong kha mai lo de mo in them khat pen big nom pian ve Iran jong bal lam khat pan vai sa ve mo comment khong ja de bo na thanga na khong wai jong de na kasagam pai comment bal them khat ong po ki khia mai kila po ki lo ki sim khalai le ong mai sakhen la ai jong kamala agum kha zen om le to te ading na ken Trump kadin pina te ong gen thei so ki nang comment hang ina mo sangam ina man ma zue sa om nai lo te jong lung lut tu chang na chi taka leitung lo ki sai ve pian emo sang gen leng in ya in akimutei tamil thei keng ina kholo ong han cham lai ina tun hi bang ila ya lom ten senior analyst china Iran will launch about 400 missile at Israel on US election night jave ibang pen lom ten asom ki khemo tu lai tak in hi Jesse va World News pen WhatsApp asang ten jong WhatsApp ki sign bang je ki subscribe thei mo to la leo chin WhatsApp panina to ben Israel le hi Iran vai jong Israel le akima pa ma to Hezbollah te jong to te Hamas te to vai te jong hi mang lai to update last minute tu piang teng pen ong tung lian ke bang a video te dena America election vai khong jong video dena video kong kon te khong to te khong so amao hun zia ong sok sak le dina to pen kitchen mama channel news kadin kazat khatle to be ka sakhani mo in ya en leng pen bangdana gen mo khiam chile lim gen ve mo hoi taka lomte bel killing git ve amal to alot teu pen ni daga alot teu pen kilumi km tool ni kim hina ballistic missile pen tun lomten km zani tool ni kim atai thei mo tai tool ni ahilo km tool ni kim atai thei to te to de taka vik som danu ye tu chang in lomten bel khol pak som vet ke Iran la khol som ke Israel la khol som ke na amawi news tom a video te imunoble ya in ite khonong tu lai tak
ina pu thami news khong pan amukin jong malom ni na pu thami Biden ni na pu tham pen le support te pen nin bung toki bang achi le lom pan nin bung po mo to pen hol lian mo ya How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. itenga u thramin jong chi lian mo amai ko na hanga mau toran chi velai chalom pan hi pen Kamala le Biden torana ka hi na ai chi lian ni na mau jong bel ki chi len mo to te Kamala ina to no mei nu na McDonald la na ka kole ka lai sem ngi chi le pu thram nyok a zo pho tom a resume la Kamala resume om ngei lo ai chalom ten lo lo ai changa pu thram jong McDonald la ba pain McDonald na ba sem mo chi ran khong amao jong bel American chi hang pi ching ve man ayang ki ko vo kholo ne ki chi taga bela ki chi wi mo lom te bel How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. yao le lom pa bel mo ken bel ti dan te ka chi chang pet ta dan tu pi sai ngai mo ti dan ye ina tu na new song new stand bang gen hem chi jong en to zel ni na election to ki sai ong nai ma ta mo to chang